yang kan di hiding dre how give sarkar che Manipur ki itihas ta hoi khwai gi son ba sarkar ni magi on prajada tampak ta laiba dan ayam ba nei ba ot pa ti hen ba yang khan ba ko aduga magi keno hek lang thok ki karin ta upai li ta ba maru na Delhi da di ko keno to ba yam sole airport Sri Amisha la ko matam da Sri Birena ahamada namaste tar o kom yawe ba madugi namaste photo do u da yam ikai ba ko namaste to da mana thekta ba je makuk lebak thengi ta we ba adu leba am ge chief minister man adumaina dit ka honing de ba lem na namaste to ro le keno adu photo ai thamyo ji ngondo adu kumba kari hai du no da si be yam chung nganing de ko adu ka si le re hojik le ba phibam chi da aikoi se sa mar nga mar ta sum thamaga le di Praja mayam che hena confused tarani hena thabak tor maroi adu yam tentak na MLA singichu praja gichu central government na chu yade ba mkhang boina ayam chenche de hajage MLA mayam chi da khang ba ichina kok thom yauri yam nungsi bi yauri matik jab yauri ko so mana hanjan moi da ijat mangal lagadi makhoi da mayam gi chaibam oider di en march resign to thor thona phana fresh election theno marida praja na su handak lok sabha election da utkredna nogi masling adagi thok motu yaro hebse kana si congress ki ani ka ge support jubi wana te ko hijari se prajana utkreba madugi tempo do handring da akoi prajana so new fresh blood ko kiganda ba araga machin thiba jina second nature oi da ba asing ba ko khangning ba cover gi speculation fake news handok pa adagi kari haidano pet media mayam je season raga leba nga kan ga sigum ji tawi da just honest when leba nga ning BJP gi MLA sing na hojik koi popular government ama shem lage haidan ma koi mari ya nare di hari eduma pu hari basi leader di khandri article 163 gi matungina leader ama hana akoi leader se si leire harakanda akoi gi popular government si shem ga dabani haba warol su amyam na thamnari khangnari si matang da hojik lairiba makoina popular government ama sem lage masi miyam akoigi NDA gi de lairiba koigi political party sing yanare makoi nipu mari yanare haibisi matang da miyam na su adumak masi political drama oigadra haiba masu pabung miyam na hangnari masi gi matang da pabung gi oiba moti kari lebi pabung aundang thambiyo ngarang na akoigi MLA BJP amade my allies party MLA tarana Canada governor unaraga changuraga moina piba kana singna se khabar da se loi yaung re adai da makoina haibasi moi nifumari united oina leire have nifumari have numbers da mu yamne bera la ina akhoi koki MLA taradi Guwahati gi mifamda makoi anowa sarkar ama semda akhoi support togiroi condition thamgini haigre ko moi tara da khaidwadi hojik lari effective strength che 59 ni nifum apan lehori dina nifum apan lehori sidi da congress ki manga amadi sarkar se masem da moi karim da dugi question arise ta roi ba adu di nifum mari lehori je BJP amadi my allies ki neba adu de hari ba nifum mari sida akhoi Sri N Biren SS always RK imo moyhum chu yauri have neba moyhum yaw dragadi nifu mari hajida nifu mathoi dang woidu neba ada moigi hari ba statement jina nifu mari haibadi Sri Biren na CM webada ya de khote na hairam bad loine yanare haibagi mong ni adu mukti aina chumba mande di social media da ukanda Sri Biren magi supporter singna magi 30 wasak lori chandor e ada kanam na matang chandong no rei ko chandong no kujida pauje hojikti sigumba power struggle gi matang chida achumba phau pangji yang wai ba kargina da politician chingchi aran ba ju khara ngang adamni kai di hainai adu makhoi di aran ma ngak ta ngang le re ba aran ba ngang ba hebachina makhoi second nature ore ba adugi matak da hojikan gi media
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ 18 ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯄꯦꯠ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅꯦꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ 18 ꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯊꯣꯛꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯏ ꯃꯤ 94ꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯁꯤꯕꯜꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯅꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯣꯁꯟ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤꯅꯦꯕ aduna note confidence motion kiwedagi resign tawre tang 8 February da aduga no confidence motion du thangali ju khangde thangade ju de dawa da neba admaina tokraba mi amona wasak la hon baise Manipur di loinamak khoi possible loi haitare even then BJP si India da mayam mi chaifam haido aso oirane maduma ai oitokten loweba adu ngasai number 44 gi matang da haidi do maruda kitang henjen haiba mali aduga pawa chumba je ngasi achumba haigidra si planted news la keno gyan ta dreba people's chronicle da hairi se akhoi gi kana noi di masak takte government of India ki yam senior official ama amadi BJP ki senior official amana ai tongan mira amatarai ju khangdre ko people's chronicle hai ni moina hairi se Manipur do hojik PR se yam thuna lokthopagi akhoi plan leite sima haire ani subuda governor unaramsida mo MLA tarana governor unaramsida akhoi sarkar semjarage na formal proposal ama toram de haiba adagi laiba kaino se just akhoi courtesy call nen haiba hojiki hariba people's chronicle de yauri se adaga ayamana akhoi Manipur da popular government ma install donobadi hairami hai formal kaino toram de aduga law and order ge matang da khanada ga chakhi bani habdi ngasai courtesy call hajina chumisina governor na gi office tagi pau phangwa hojiki hariba masak maming takthok taba senior kaino sineba ada sigum phibam jidi da akhoi gi India ki political history da ahan ba atrasu yam tang ma thodok neba Manipur da 60 assembly seat leibas di da akhoi ruling amadi ma alliance na 44 paire hana biren singna resign tawwa amadi animated suspension 13 da imposed tawwa matam da su majority leina dum tawri neba no confidence motion thangalaga no confidence motion mai thire na traga mai pai have a question chukau thena gidre ko ada thoi ta resign taraga impose tawsalaga hojipur sarkar semandna thambai che mase id India gi political history da ahan ba mak lana ta brai de khangdre du yam tang ba thokdo amani ado masdei da Manipur gi miyam ji ahoi constitutional kenoji khangdawale khalobra natraga leiriba MLA singsina makhoi de piriba constitutional gi power hakche mase masa na khangjadraba kenom tawreba maroina ruling gi akhoi alliance mayam che adagi sigumba timing da di akhoi MLA oi na moi salary phangi local area development fund gi fund chingbu phangum gani ko adu masagi constitutional power masak khangdana natraga center na sum sanabi dana leiraga diko aidi makhoi se yamna akhoi resign pula hek tokthokba aduna makhoi lakadiba akhoi general election as makhoi keno tangneba natadana toina charang nadana sum toraga dissolve toraga topagi mahutane sumaina center no na akhoi Manipur je PA akhoi je BJP oigera Congress ore amore ustragadi akhoi punna resign tore na khoi aseng maikom je hangdoke na haiba matam dana madun nakhai sengadra khale moida tolo karkar mangjaba khari leini ko aduga makhoi gi akhoi political image dadi yam tawni mamang da sri N Biren sin resign da bodo chance ahumare nanthokidna unified command lokthok matam da resign da ramadu yam leng madam ni magi resignation drama taw matam da are MP ani mina Congress na ka gibedo ado amta tawdra last da yamna unceremoniously lokthokibdo adugi mawng tadringe da
MLA सिंचिना मसागी constitutional हक खंजरे सेंटर ने respect तो उधरे अरे दे मोई resign तो उन्हें क्वाइल लेम नहीं खले ऐसे मोई कलक पर गिनते को either party दिकी resign करो अतो वो party ने यार का ये इंगेरा assembly dissolve तो कोई तरह से नो तंग ताबा में दिख खंजर नहीं है बा अरे ये अतो पमना अखोगी ruling MLA सिंह हाई बरियाम तानिंग दबम लगी कहीं ना कंडा सेंटर दिकी खलक पा में हिते यार नहीं है वो ही जी सेंटर दिकी खलक दी BJP से डेमोक्रेटिक पार्टी ले हंग भी आया बा सिद्धि स्टेज द ग्राउंड दा अकोई नसीब में लीडर खल्ले ना थोक लाऊं यूनानिमसली याना दबा खल्ले अकोई याना रे लीडर तो कोई याव ना सरकार सेंगे चंगो मतम दा सेंटर ने सानड़ी बल्लीला माइकुम जे गवर्नर ने सोई ना हंग दोर कने बा हंग दोर कने दी लाकत्री वो फॉर्मेशन जे स्टेबल होई दिया है गिरा नत्रगा से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाइक रे खातर के रूल हेंगे असेंबली डिसॉल्व तो रहे मोई असेंग बे इंटेंशन दो मधु खंग म पामे बजती होसी मधु लोट ना लरगा प्रजा सिंग दा लांगल ले अदगी कंफ्यूजन चल ले तबुर बथबक पॉलिटिक्स या मरु वाफम ओयोनिना मी को मुझे मसा मसा के मथौ दुपुनिंग चंग लेना अबिरे न ओइदरिबा राधेशान न ओइदरिबा सैते बद ओइदरिबा अरे ये कोई पॉलिटिशियंस की अमुक सेंगदबना दिल्ली दे मोइना वन ओवर चिम असोंदे कौरे ता हाइजिलेबा असोंदे कौरे है ममिंग दि पल्लरोय असोंदे अमिशा न कौरे है गन अमिशा दि कश्मीर दि लेगुंबा प्राइम मिनिस्टर न कौरे है गन प्राइम मिनिस्टर दि सऊदी अरेबिया द चत किगुंबा सियाम तों थयेबा असिग म थोबो छानरग मणिपुर से आ खोगी मतोन द पेरिफेरी दि लेना खोई पॉलिटिशियंस नि दिल्ली खर चलबनि न थोमुक तो बसे मसी प्रजाना सुम खंगा गन पेलोय खोई फबदि पॉलिटिक्स तो ओइदब खर ngang क्वाइट फबदी अचुम ngang तो पॉलिटिक्स से सिना क्वाइट दगी लेक्चर कनी नै सुमाइ थमजगे ओके थागचरी पाबुंग थैंक यू वेरी मच इमाखा चक नकलमरोम दा डेमोक्रेसी चक लेबाक अमदा इंडिया लेंगाकना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकप पामदबगी ममीसु अबुंग याम चाउना तारी मसिदा अदुदा नतना लैरिबा खोगी पॉलिटिकल लीडर्स सिंसिना अल्टीमेटम अब पीदना अखोगी कन्फ्लिक्ट सी पाबुंग लैरिबा मैते कुकी की कन्फ्लिक्ट सी चाही एनी हेंसलबनी मसिगी वारोइशिलमा पुरप ngamdrabadi अखोई मसी अल्टीमेटम अमा पीदना मदुदा अखोई रिजाइन तवनी हाबसु मसी फव ngamdabiban नहन तांग कुनगी ग्वालदबगी इशू अमु लाक्सले पाबुंग मसीगी मतंग द पाबुंग अखोगी मणिपुर दा हौजिक प्रेसिडेंट रूल बुदी लैरी ngasai पीपल क्रॉनिकल्स द पीआर लौथोक हाबा वारोल बुदी यावरी हाय मदु मीडिया स्पेकुलेशन बुदी ओबी याय ओइदबे हाय बंगमदे दो पाबुंग दा इन लाक्चनी मा वफमदी इंडिया लेंगाकना डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा हंजिन हलप पामदबा हाइबसी इंडिया मसिदा इंडिया लेंगाकी दिल्ली दा इंडिया लेंगाकी मखोगी कानबसी पाबुंग करीनो हाइबसी मतंगदा पाबुंगी ओइबा मोय करी कमाइना थम्बिने पाबुंग दंग थम्बि मसे अखोगी सेंट्रल गवर्नमेंट अमदे सेंट्रल बीजेपी कानदबई वफम नत्तिदा याम सेंगरेदा अखोगी MLA मरुवेना बीजेपी की सिंचिना दिल्ली दा चलुरगा तौरुरिबा मयाम जे अरे ngang मयाम ग्यामेन तादा मयाम जे उसितबा हेलपने मोय सिंजी उरगा मोयना MLA कारगा लीडर ने लेरिना प्रजा सिंची मोय यावना दम पुन्न उसितरबा अदो होजिक अखोइना ममांगदा अखोगी ओजारिंकुनु थंबिगिबा सिगुंबा सिचुएशन असिदा फ्रेश इलेक्शन तौबा नतना उपाय लेते हेबसे मसी मै एंडोर्स तौजनिंगी अदोगा होय लर्नर एडवोकेट रवि खान थंबिगिबा MLA सिंजे मसागी कॉन्स्टिट्यूशनल हक सु खंद्रे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर से न हाइतरगदी MLA फम सरेंडर तौथोपना हाइबदि मोय एन मास रिजाइन तौथोपना ख्वाइदगी फगनी हेबसे मोय ओइना फनी लेबा के ओइना फनी मसी मा एंडोर्स तौजे अदुगी 2022 की इलेक्शन दा बीजेपी ने कंट्राइन थोय कारे अरे मणिपुर हौन बी अतै मयाम अमसु योक्सलक्तना याम याम गरे मसिंजे अदुदा करी अखोगी श्री बिरेन की ममांगी टाइम फर्स्ट टाइम माना हाइगी बम लेबा MLA कुंट्रा मरी मंगादं पिउ मणिपुर सना लेबा ओनथोखेन सावना मखोपुना हाइग्रमनिको अरे कुंट्रा इद कारे सना लेबा तिलाना अखोगी नरोक लेबा ओनथोएना माना अरगी मागी सासोन चही अनि सिदा मणिपुर बम सिदा लोइना मिकिथि वला ले माने मागी ngamba changje अदुइदि अखोगी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना MLA कंट्राइ थे कारकांदा सोली से करी गिनो ना कोई टिकट पम चंगे मकोक ते सोली से
मखोइना टिकेट पीबदे हुं सोइरेबा आइना सिगी वाफम पुथोरे एना आइजि टिकेट फाउदबि हाइरिनेना लोबिगनुको आई मदुगी कनम लैतेबको एनपीपी दा मी तरेट कारिसे बीजेपी टिकेट पीगिदबा ngakta जेडी दा तरु काग्रिसे सिजु बीजेपी की टिकेट पीगिदबा ngaktaनेबा हारिसे कराइदनको करक पैदी मोय मतिक चारबरा नत्रगा प्रजान जारीबर कराइबा अदो करम मिद टिकेट पीगेदा मखोय बीजेपी से डिक्टेटोरियल ओइबनेबा अखोय मयामना जीजी पार्टी न लग्नरिदो मखोयना हाइरेगे यागदो मी खल टिकेट पिरगा करकपना मसाई कैपेसिटी करकपना तेबा दिल्ली द मोदी न पाली बीजेपी पाली न मखोय अंगकपा अखोयना मसक उदुबा पावर सीजन र काबा ngaktaनेबा अरे मखोयगी बास्केट त लेरिसे चाहिए थांगबदा जीजी हाइबा ngakta वेरेना मसी बीजेपी नुंगाइरे अरग मणिपुर प्रजाना सु यारबने प्रजा सु पंगेना खल्लेबको अदगी मखोगी लीडर खनदा अखोगी निजन बियो 2022 की इलेक्शन लोरे बीजेपी कुंथाई से कारे लीडर खनदा निमित तरानी हेना चंगी बनेबा करिगिनो अदगी हम सांगना चंगिदो असेंट हेचेंद करी तानडी नोबा अरे मतन तो चेमिन से वर पे आइजे सिरी थोंगाम बिसेस सु अकन ब कंटेंडर नि अरे ग बिरेनची ऑलमोस्ट गिव अप तौरगा लेरुरे सु ताई अरे खंगुदना फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन लागा अथु मतमदा नोंगालगा बिसेजितना अखोय प्रपोज तौरगा बिरेन खल्लेबा करिगिनो हाइबा अद्याम थुना खनमंगमी अदुगी फोटो दो लेबने श्री निर्मला सीतारमन जेन नो फेट तौनी हम पेंजबनेबा करिगिनो असोली डायरेक्शन पिरकदो कमाय तन बिसेजि थेमिनो खंगिद्रेको होजिक बिसेजि सितल्ला माने तमिन लेग्रेबा मासी सिबल लेजरे अनि सुबदा अखोगी हंदक्ता श्री बिरेना राजभवन चलुबदो श्री बिरेना राजभवन चटपदा माना थोलक्त्रिनिदा मयामदा सोशल मीडिया दा संदोरपची गवर्नर ना अखोगी श्री बिरेन से कौग्रे माना सरकार सेमानी ना वा 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 इतलावेबा आइगोंदा गजु फोन खांगम देबा एना कौबुदी ओरमोदा माना चचबु ओरमगनी हायको अदुदगी हेक थोलबो वादो मो ओनग्रे वादो कमाय तनो ओनगेदा गवर्नर कौवन नते मान चंगजेरु बने अपॉइंटमेंट रखाय वाले इदन करिगिनो अदुदगी हेक थोलबगा मान हेक गवर्नर उनरका दंग साइ अखोगी एडवोकेट रवि खान हाइगिबा मागी सिक्योरिटी डिटेल दगी ट्रैक दे छला लोथुरेबा मसी करी सिग्नल नोबा अदु हेक तोबदगी मणिपुर की हंद ग्वाल्टरबगी थोगदोक्टर लांगी मेमजे चेकबोक लाउगिजरेबा जोब लेग्रेबको गवर्नर करी हाइरेगिनो करी धप तरोइनो अरगा थबक ओइना पिरेबा सिग्नल दुदी अफबा सिग्नल दि नत्तेबा मासे अमुक चेमिन से वेरप यागदबा मी अंदा सिक्योरिटी स्केल डाउन तो बैसे माकी पर्सनालिटी स्केल डाउन तरपनी मागी इगो नुगोलोन स्केल डाउन तरनी करिबा सिग्नल लम पिरेइनेबको मसी अखोइना दि ताद्रे उद्रे अचुम मुचुम nangde तंगनदि जिबोको अदगी मथंदा ग्वाल्टाबीगी इवेंट से ग्वाल्टाबीगी इवेंट जे हम नुंगाइदो थौदोनी पाउबिसिंग द समाय समाय तरबो खलपा अदैदा कमन मैन सीएसओ मयामना महा रेजिमेंट करी करा चाहिबो खप लोइन कछु काइदेबको बीजेपी दी रूलिंग पार्टी नेबा आर्मी से मोइगी मुक्त लेबी नेबा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जे बीजेपी नेबा अदुगा बीजेपी की बराबर एक्ट पक्तना मयाम थमजलक बतारेना प्रेस कॉन्फ्रेंस तवेबा अदुगा महा रेजिमेंट कंडेम तवी हायबा सी यादेबा सिक्योरिटी फोर्स से डायरेक्ट रूलिंग पार्टी ने कंडेम तौनदेबा से सी चनबी नतेबा ओके सी हम लांग थबोनी अदगी सेम डे द समिट पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस तवी तौरसी पैनिक मोड नाक्तनेबा थंबाल सलन मई थारब तारेबा वखल मांग थाबा मालेबा माजु खिता खंदरगा प्रेस कॉन्फ्रेंस तवु फैदना हेक थोलपगा माना करी हागिगेदा करी ग्वाल्टाबी की थगोक से सिदा लोकतुनबगी पोट अमता यावदी मिसकम्युनिकेशन नि हाइब्रा एनीवे हाइर लोकतुनबगी पोट यावदी से करी लोकतुनबगी पोट यावरेना प्रजाना खल्लिबनो को मणिपुर थुगाइबी यानी यारोइदा महारेजिमेंट डायरेक्ट सेंटर की मखादा लेरिनी अदुगी मुहूर्त महारेजिमेंट आर्मी की यूनिट मकोइदा कनाना ऑर्डर पीरिनो थिगत खिनी कायना खर खुमिन लोकतुनबगी यावदी अनि मुक्सी पैनिक कनो ngaktene मोड ngaktene अदगी अतोपमना हानगी फॉर्मर होम सेक्रेटरी जी की पिलाइनी हम तुइन हाइबम लेबा
Manipur की leader सिंह से Delhi दल आगा policy program अदुदा के वाचुंगन खन दे पैसा पियो द हाई in print लेवनी को अरबा पैसा पिरो हर और दम चक्की है मसी चथर ये हंदक BJP कतकी न ते मामांग निसी चने बीजे सुन लाग बचने अदुबो अखोई की Manipur से द कमाई तब द any state शासन पार्टी ब party चिंजना center द no हाई बचे क्या ngam दे center द no हाई ब साथी बा West Bengal की Chief Minister Mamata Banerjee गुम्बा बिहार की गुम्बा असी गुम्बा Chief Minister जिन मणिपुर द लेते हुए yes men घाट ले बा अमुक तंग कांग्रेस की Chief Minister में यूवी साहब ना मुइबा चंगन दबे मतांग द सेंटर द कन्न डिफाइड द माउ थिंग गिवम लेको अदु गुम्बा सेंटर में हार के दी याद उनते बा कोई स्टेट की इंटर मधु कल होजिक लेडी जी ए मना yes men घाट तो इंटर बा सिगी अचोबा केनोमनी अदुगा होजिकी चई अनि शासन तरंबा BJP सरकार से न करी तोगे दा मयाम जी द gossip generate तवे बा मीडिया द fake news हंदो ओगा लेबा ngae बा मयांगे मोट यंगा अदगी करी गुम मत तोबरसु fake account अमदगी थादोर येंगनि मयांगे reaction जे अदगा reaction ने याद रगा दी असेंग बा अतुबो मुसेंबो थादोर कनी समायना trial and error द लेबा नालक बने लेबा की न मुन्न खंदरगा समायना तोगनी हैबा policy program action amata udeb तंगड़ी से अदुगा अखोगी मसी यांकन दे हाइनिंग द्रे हौगिब सरकार से मणिपुर की इतिहास ता होई ख्वाइदगी सोन सरकार ने मागी ओन प्रजादा तंपाक्ता लैरिबा दन अयाम नैब ओट पक्ति हनबा याम खनबको अदुगा मागी कनो हेक लांथोकिरदी करिंत उपाय लेतबा मरुना दिल्ली ददी को कनो तो याम सोले एयरपोर्ट श्री अमित शाह लाको मतमदा श्री बिरेना अहमदा नमस्ते तरग ओपम यावेबा मदुगी नमस्ते फोटो दो उबद याम इकायबा को नमस्ते तबद माना थेक्थबजे मकुक लेबाक थेंगी तवेबा अदु लेबाम के चीफ मिनिस्टर मन अदुमाइना दि तहोनिंगदेबा लेमना नमस्ते तरो लोरे केनो अदि फोटो आई थमे जिगुंदा अदु गुंबा करी हाय दुनो दा सिबे याम जुंगनिंग देखो अदुगा सिलेरे होजिक लेरिबा फिबम सिदा अखोई से सामरक नामरक द सम थमगलेरदी प्रजा मयाम से हेना कंफ्यूज तरनी हेना थबक तरमरोय अदुगु याम टेंतकना MLA सिंगिसु प्रजा गिसु सेंट्रल गवर्नमेंट नसु यादेबम खंगन बोइना आयाम सेंचर दे हाइजगे MLA मयाम सिदा खंगनबा इचिनाव कोक्थोम यावरी याम नुसिबि यावरी मतिक जाबस यावरी को सोमायना हंजन मोइदा इज्जत मंगल लगदी मखोइदा मयाम की चैफम ओइदरदी एन मार्च रिजाइन तथोर थौना फन फ्रेश इलेक्शन थेनो मरदा प्रजा नसु हंदक लोकसभा इलेक्शन द उठख्रेदना नोगी मसलिंग अदगी थोक मोतो यारो हेबसे कनसी कांग्रेस की अनी का के सपोर्ट जुबी वाना थे कोई हिजरी से प्रजा न उठख्रेबा मदुगी टेम्पो दो हंद्रिंगदा अखोई प्रजा न न्यू फ्रेश ब्लड को किगंदबा अरग मचिन थीबजना सेकेंड नेचर होइदबा असेंग बा खंगनिंगेबा खबर की स्पेकुलेशन फेक न्यूज संदोकपा अदगी करी हाइदनो पेड मीडिया मैम जे सिजनरगा लेबा ngakani ga masigo musi tawidaba just honest when lewa ngahning ai smai thamjage okay thank you very much pabung marik yam chumba warol thambiri akoi handak kokomina luchingba khoi khongjang che masida nupi nipan sokki ko nupam da sokte masi akoi afaba sign na teba any ihogda nupa singina maning tha nupi na mang thaba लम वेन तौरेबा होजिक राजनीति वाला सिंजना करी मखर पेंद्र कांदा 18 जुन की थोकदोक थोकनी को हैबा 18 जुन की थोकदोक से 1% उहोवेबा नपि सियावे नपम चा सातिग्रमा न मणिपुर काइदोरे इज द पोलिटिकल थो लाकबा मोगी इनिंदो अखोइ बोग नर्वस चलेबा नपाना मांग थाबा थोकदोनेबा अरे होजिक नपि इंजलगा नुपा के तुंगद लेरो तौबा इहोजे सी स्पॉन्टेनियस ओइदे सी अखोगी पांग दब मीना तौब केनोनी सिना एकिदम द माइ पा ओयना थमनिंगी 18 जुन पुसलकनो साइदो कोइ बुंगम अतोपमना ngasagi advocate Ravikana hakiba prime minister modina saudi arabia dagi mai visit kaksalaga lakpado pahalgam terror attack ni harga
Nitish Kumar ga phamin raga Bihar election naxale November dai tai habni adu nok tan wari sabado maduna kari tak ke da India pumna su sidda nei adu ga Modi si leba gi khande election mai papa khaktagi gona khalle na khalle adagi operation sindur se akhogi pandam ma yodribo torkadra na khalmeba taina Srimati Indira Gandhi na America gi 7 plate thousand Kanda ki the gay Pakistan dismember Targa Bangladesh nim taman gibido Adumana Handak su Buena Hore Ena Lore Aduna Pakistan the Beluchistan Chin Karikaman Tugaibangambagi Saktido Tabudrinkal Akogi Srimati Indira Gandhi Matanda she party one as a deco Atal Bihari Baspaina Mahakti Asengba Durga is Hagoni Hagibanebo Tawego Aduju Matakta India Kagit over Khalistan Bumenje Mana Khala Operation Blue Star Targa Russian Gitana Aduna Marum with my Tawai Jumangeva I Hajadi say Modi say Adu history the Indira Gandhi Maming say Yam Kalakpadi Malaga Mamona Pang the Bamyabo Taunasi compete towning aduna ngasagi propaganda na hena chat level propaganda na asing with tabaka compete ba sungero ada Modi ji husi yam tension le ram se mana 2014 da sarkar par hukumat da magi senia advani adi ate ite me Murli Manohar Joshi chai 75 heladi akhogi minister oibirano vote de pirano na campaign chathagi ba magi mathak thomu maya ma ngo da poktak pi ba ma bu sembiro ko mana khatu isi kari kino Mana Haidoki Wado Ngasi, my Manga, September Tang Trate Tadore. September Tang Trate the Match 75 should do never. Talk at Ratu with Ring Cheva, Adai the Magi Maringen, Kanganeva. Peri Haragas Hangdoin at Ratopra. Togan Kanana, Muchin Dino Masi September Trate or Kanganeva. Ahogi Maminiam Chatpa, Loksavagi, Speaker or Sumitra Mahajan. Mama Samachu, Mamangi Tamamada. Akogi vote lepen gideba 75 years surena samai dana mangondigi hena thona leba mayam vote lepen gandra ma masamuk 17 September 2025 ta prime minister gi pham thadokpra natra thadoktabra isna Modi gi asengba character se masi Indian history de ihoduneba thok tawrira ngangthoki wa ngak praise si yeng sebo atubom nang sai Ravi Khan yam nokning mom hagi India ada terror attack tahu sih election maya ada tahu sih. Modi ki ani sudah tam sih, ma popular thine oidram neba. Ada lagi Pahalgam nato kari Pulwama terror attack tahu lagi mana khanguk dana. Aku ini balakota kari dah border lazim dah bida border wang di missile capsule attack kerja tahu rena. Terrorist kaya si kem kaya tahu khang dia ada nama bahut kaki ba. Ada hendak kisi su, yang kana allegation towning de ko adu Bihar election karikara adagi phangada ba target military target enum le jidna adu yog de sis mari ni ka takatan lan tonora Rafael amani kap thagre Pakistan adu lan khangre lepi Donald Trump na hairak padai ni hai Pakistan haijar padai ni hai asenga paudi lan mark da chumud phangdre Pakistan asonda lan ngamena makhoi General Munir Asimdo Field Marshal kahangre India sonda lan ngamena tonore ko sigi situation thalo hando obudun asingba saibra aduga operation sindurusina India da akhoi terror attack lepen doribra simsu future ugudob neba hojik si Indus Water Treaty ni handoga Pakistan ki ising thingi ko si acho problem ising thing bajina sum chathar agadi akhoi kenado Buto, Mohi Benazi Buto Masanda Pado. Mana Hagi Pase, ising thing as he echo war in Logani. Ising thing by Pakistani and what do you never. Other in this to range the E when a Chelan Ganika and a Dabja Kanmeta giver. Sigizukari outcome the E. Missy. Other Modi Prime Minister Indira Gandhi, Sangam Navidi Roy, Amadayam Tonapai, clear headed way. Other military goal Pajana Pangami. Aku India di hojik Amerika na support su tauri bani ko. Matam jauh Amerika ke 7 feet che. Biana mayada lairam bagi thokje laini ba Bangladesh kanna bana. Bangladesh lai ba Pakistan ki 93,000 sipai che. Si kanna ba changa pada changan Indira Gandhi na military order taraga Bangladesh liberate taugi bane. Makha tarak pada tuan me history bare ko.
Khalistan movement is a can get the Kangin. Sategra movement ever. Was a Kong Gibani, who's a good Lloyd Lidina. Other Operation Blue Star in the Rangadina Togido. Changbaya, Dave, Golden Dev, and Changdan than at the serious in the Sangal Season of Traga, Binder Walinism, had to air, Regimo Khalistani, me, man, the way you let me. Place of worship is somewhere in a go. I don't know history that one is just to Jorosano, Modiga in the Ragantiga compared to Isaac Congress support of Winate, BJP, Sidavinity, a Prime Minister, and easy Kenabado, other. Thank you. Okay. Thank you very much.